Sigi FIR City, winning position, I Manipur Miyam, the Hajase. I want the FIR Paning of Panzino, Madam the Equating of Changsaliba say, Himalaya Manipur Gidamtani, Manipur Miyamgidamaktani. I don't know Manipur Miyamgidamaktani, I want the FIR Palak, Palak, I ain't going to give them nothing. Sina ay kaso ay pusi mga gado natin ay gipusi na mangi wala ka lebang mayam nuay gado wala mangi sin kaso kaya sige FIR si uning mo isisuno hay na Manipur Miyam da ay pun kinang tukuteri ay wanda tawari hay na pun handa bibu ka tawi no sige ay kundi pami ba no NRC no census eh fang da ba yade ay kuy tungnam sat ki oiba ay kuy yelong kan da ba yade Manipur sin kan da ba yade ay bo je masida hojik pog de stand to minasi ngasi FC amuk yumda ako si mapiramani dangarang si ko press meet ako na hajir musi karigumba Manipur police ki kangmo na karigumba khangwi ningba leiba taragadi ko anytime we are welcome o yadu oju public ki oiba issue da mang thalasat oibani na khangwi ningba matamda kitang yam official oiba manner amada si ma thabiraka koi tawiragadi yam welcome to bani hajabado madugi hairamba adudu mutungina koina kunaning khara sumo koina leiba male aduna nomna ngasi si ma tharapani hadare khari basi koi jepti gi kanmena ursi ko ai sagi da tharapani ai maru kana di tharapre si du tharapdu da koi hana mamangda mamangi una mo to global no mantri gi form di bamai thagma to koi mi unaningi tangwa su tu stela fi kolon haiba adu 100 ki ngasi gi tharapusina koi FIR am chalak ba haidare FIR sida khara koi di maru una koi gi ekhara pale adu di eti ju na tarkum to dai ko si kitang waru wai ta aduna marum dana Manipur gi library ba mai gi mayam sina ko gi campaign committee ko library ko gi phawa ya ro ha iho mo chaw mo fung mo ni fo tawru ni du yamna kano oina telephonic oina ko ni haire ko ni nakse bude ko thaje du su la na lobi no adu swa to ngam do ngori ni ta za ko gi lokje ge to ni hai budi gi ko gi me so lakse bani ko ni unajari si koina su yang toina hajaba campaign for just in a fair delimitation di apun bagi oiba kano mo lebani na any decision low matunda leader mayam gi collective of decision low to me habadigi koi ngasi khota pau pinir ko matamda koi gi khurai mai ke gi maximal gi oiba leader sing ulfo ko pun lu ki leader sing aduga akui the community united committee pandogi aduga koi bihari sing loina kuis de yawni adu maina pai bi mayam su yorga koi mi taraga nipan na tribal mane koi punna sangmina laga koi kai ko nuzara ba koi palkis ki desne SP koi rangbom koi sa koga joyras ke loni na koi teres koi bede mane koi kai ko nuzara osiga kampini wari sanai wari sida hairi si koi no Changsaliba khongjang sida koi police ki ma kai de su law and order gi kano ma leibani na yaragadi koi yamna hena kanbo nan violence to bidana no bagi haina bani koi si fawda moina hari ko koi ngasi fawda nan violence ki tab koi tawdri koi hana mamang da to ki khanta ka it's so difference leibini ba lama ki ma kai gi sing ya no pasan control to da kanda hauji bodi yamna kanbo nan violence mai ho violence oi tawdri haina khanji adubu kana gum kharana song badagi pen badagi hen tawba haibudi adu mi khangre adu yaring kai adu mo tawbu tanga ko su control to no ba khona jege haidna haibiram ni adu ka kun yam haijis ka si bawta ai ko gi tongina riba protester mayam si ko tawribsi leibak ki ni ko khunai gi ni ko Manipur gi ni ai ko yelong gi ni na si to no khona bu yelong mi gi ai phane no khona bu tanga yelong sing ko gi makta khana sing bodi thokti haina khali adu thokta no khona jege haidna adu yaragadi ko ni to jobo matunda ko gi su to ya ba khara ni to ya jin khara bi nga to bidena ba ko sham khana pressure pichara mai